بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نضيع أجر المحسنين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم. تماشاگر عزیز شما خیر یونا برنامه تفسیری ما حضور شما این برنامه درس تفسیر ما تون انشالله Seda Hocama Mala Burhanettin da ma davet ko ihtiyat Seda خیرومه فالموندا بصاري شو صار تتاري تنيس هنا وخبرت بو تاریو يعني تشيت قمرت تاريا آخر قمر ben که ما از جناف کینیو Seda خیرومه سریچ مسرومه فالموندا بصاري شو وشي senin keyif halde ol inşallah. الحمد لله الله راضي تشكر وشي صار dersi tefsiri de sure İnşirah ma Türkiye neşir kert ma piyavraşt ana dersi bu inşallah ma emiş
ma emiş zazaki ma tekrar kin fakat tekrar niyo daha veş ma inşallah nakıl kin. Sedayız kalmaz af dermiyek ezcad pers sure inşirah sebep nüzul çino çi sebepler nazil biya ana sura çinera bahs kana ina yo hulasat markin ujarape ma ayet verin regin hatapeni ma emiş kaydnen inşallah kerem bekir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'i zunubina ve tabibi kulubina bil kasimi Muhammed ve ala ehli beyti tayyibina tahirin ve ala ashabihil muntecebin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehme ve elhaqni bis salihin. Sure-i İnşirah yani berima dest bigrat kir on bazun Resulüm kan hamd ke humaya ve salatu selam ke peygamber والرحمة هم مغفرت هم قشما بيرنون الله صحة وسلامتي وشي سلامتي بتشما بيرنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سورة إنشراح مابون سبب نزول سور دهب آية است دهب حديث است في حديث بون يعني پیامبر عليه الصلاة والسلام بون مبايا ربي تطوین پیامبران به ان داج مرده کردن گونه هوا تو دبیر امیرین کوی تو دبیر امیرین و وقت پیامبر بون من یعنی عرض که همایر یعنی همایر daha زیاد واشت و همای جوارین الله تعالی جواب ان واشت مد انقدر با یعنی دوام سوره دوحا علم نشرح لك صدرك يعني ذره حرانك متگون شانك نکه من بارت خفیف نکه من نومت برز نکه طبعی که چند حب نعمتی هات هش حب سوره دوحات اومه باتش من ان مپیورت نده اینه یعنی اوی روایت پیامبر بون یعنی کشکه ما همایرا یعنی ان چی نواشتن یعنی او چی دی پیامبرون برینون یعنی یو روایت انو روایت بینز مثلا کتابون تفسیر ویارون و یا سیار دیارون یو پیامبر روایتون گره 8 سره بعد 10 سره بعد 50 سره روایت مختلف یعنی جبرائیل ملائکه تو ذره شخنو و آن نقطه 3 ذره روتا که یعنی هین میل گونه و میل خطا و میل خرابت نبرازیو اما طبعا ان اپراسیون اگر روایت ما صحیح بزونسا ان اپراسیون معنوی اپراسیون مادی اپراسیون نیو چونکه او قلب یعنی گناه کن و یا او قلب یعنی فهم کن در کن خرابه حالت ورزیانا یعنی ان قلب گون پمپلامیش کن و یا گون یعنی دون بدن او نیو ماهبر ان فهم بکر چونکه هر کس یعنی قلبیوس هر کس اما الله تعالی بون آیت خود ان فی ذلك لذکر لمن له قلب یعنی ان قرآن ای کسی قلبیوس ایریو ویر آرنایش ایریو درس ایریو عبرت ama mazun herkes kalbiyoz demek ki o kalbe Kur'an-ı Kerim terabbas kön en kalbe gün pompa kön o kalp niyo sebep nuzul eno sure inşirah mane duzun devam sureye duhava yani nuzul göre tertip nuzul göre sure şaşına veya desina ama Kur'an-ı Kerim'i inki mushaf-ı gomma destet o tertip Osmani mabun o tertibi sure navay çaharın ama ana sura مالیو تسلیه پیامبری لیو تسلیه و انا صورت 4-5 هب درس است پینید مایه درسون tabi ya teker tek maşin ya peynir ma'ayet tarzına sadece sure peygamber tenaniye sure ma piyoruna asıl bahs ena surat ve sura numeku o ayetle gena şerh sadr yani akerde biyiş veya herabiyiş sini veya kalp zazakir yo vato weş öz mala Abdullah ene hol ma weşleri bekir on bazı weşleri bekir zazakir ma yo vate maos ma bun gunşanike yani ena sura yo hatta yani peygamber be küfra be zulm govinon be küfr govinon haberik jirvajen kanun pejone penje peygamber yani en raguni biyo gron ve en teselli ena surat Allahu Teala
دون پیامبر به وسیله این پیامبر گونی بنشنک وقت سینه انسان به هرا گون انسان بنشنک کلمه گونشنکه و گونگرونه زازکید است زاف زونون حقیقتا انا کلمات چینیا مادون گونشنک و یا گونگرون و یا tabii ki sine merdem vakti bağa, kıl merdem vakti bağa, gun merdemiz ben şenek hayat, vakti gun bir şenekse hayat ben rahat. O çünkü ite Allah-u Teala do peygamber Hazreti Musa mesela ayet Humayra vazın vakti şinhet Firavun'a Firavun yani bunu ya Rabbi yani sine maakir gun mi şenekir o zulme yani Greke zulme akir علم زیاد کرد فهم زیاد کرد گره من راحت کرد و بهش ما فهم بکرد وقت تیجین تابی که یو پیامبر یو گرو پیل ها سرا یو مسئولیت پیل ها سرا باری گرون هدایت انسانون ان گرو گر گرون ریعاردونا انو وقت پیامبرشون واقعا انسانون هدایت تابی گره سینه هراب گونی شنکب بهش تحمل بکر بهش yani فهم بکر و صبر بکر قونی انو شرح صدر tabi en bahs Kur'an-ı Kerim'de başka ayetun diz viyarın sadece ana suretin adniya vakti çibe sıra olma maya ayetun binuniz tek tek vun inşallah maşı pers diyinte Ben Tuğan'ın Malı Abdullah. Bele seda. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrek. İnşirahçına bine izah kemar. Sebep nüzul tümar izah keseda. Matir hirati Gelo maqelpe anike ma te gunşanik nike yani en kadar zazaki mavaş ayet verin gelo ma sinetle anikerd veya heran nikerd ve vakti sine beharata ma gun te şanik nike ma çünkü bağırıyorlar bunu ma bağır pe görünü ma pesara dart ve en şerh satsı ma binen afendir isasatı bu vaziyse ma binen afendir Bele. Yani ere manera çına mümkün. Tabii. Matra çına giyin. Matra çına giyin. Tabii ki sura sadece senin peygambere niye yani şahs peygamberi pure ayet ye mariz hitapken vakti zerre ma beten ayraş dedim ma en barname veraş Türkiye o bazı eşya kiye CNN ki او ne خلقي جاويز أولو يناديناتين يسي أنا صورة خبردون شرح الصدر نقول يا ربي يعني كي CNN dedi yani şerh الصدر خبردين her insan ihtiyacı şerh الصدر است اگر وازن یو چی فهم بکر وقتی سینه مردم تنگ بسه تنگاسی بسه انسان فهم کن یو آیا دین وقت مکو تنگونه veya yo bar mesela Masır grune bıraşt veya sanki mesela yani madyo tangune tangasi ha bıraşana rivayet esmun ana sura bune alam neşrah leke sadrak senig Allahu Teala ve bereket ana sura ve bar peygamber keşenek ve sineyi ke a kehara tahammuli kezzaf yani ve vakti şerh sadık bıraşsa insan فهم و درکیزک بنزاف یعنی پی پردیزک ره işkön vin ama peçine ya insan şerh sadr tebrazyon ana mühimma yani ma insan vakti mavazen sinema ab harab tahammül ma ziyade ma beş yani feraset basiret mazik ziyade tabii ki yok kitab humay vendiş zikir yani zikir fikir insan kön ziyad yani sine insan kön a amela salih insan şerh sadr brazana iman irtibat به همای جوارین رب العالمین شرح صدر ورازیون اما آیت بیند مثلا افمن شرح الله صدره فهو على نور من ربه
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. سوره زمر. و کسی ما سینه کرد او هو نور سر، یعنی وقتی سینه باس ذره انسان یو نور برازن پی او نور یا تزاف حقیقتون yani basiret feraset benzaf her insan ve pe ayya yani te pe perdezik tunçun işkin vin fevelun lil qasiyeti kulubihim an zikrillah. Ama yani yazık ey kesunik yani zerreyin biyo vışk ve zerreyin biyo se keram çıra çünkü zikir humayra kugrot duyur an zikrillah zikir rakot zikir ita mana La ilahe illallah, la ilahe illallah batış tenanıyor. Yani zikir humar bahuma yani. Zaten zikir daima تزهن خود تفكر خود بهمايا هما دائما تواب معناه أنه دائما يبيعرفوا فير يعني حركاتهم خود خبردايش خود سكنات خود عملهم خود وتفيرد وقت هما تفيرد بس تدرس حركات كده وقت هما تفيرد بس تريون نور برازون وقت اون نور برازه ست فراست برازون وقت فراست برازه ست تحقق باطل راشتو نراش او رندو پیسه راحت یو بینون را یعنی اشکن جرا ویج ایرا پیامبر علیه الصلاة والسلام بات اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله او حدیث ترجمه yani beyan en ayet yok. Yani feraset merdim mümin ra khuddur biyer yani dikkat bekir çünkü mümin ben nur humaya vinun ben nur humaya senu vakti şerh sadrek vrazya insanet o nurek te vrazya ser o pe o nura yani hak o batıl o hole o kharabe o rahat işkün cera vej hatta yüşerasa mevlanat o insanı Allah-u Teala yom mihang zerre kalbiyet veraşt ama hole o kharabe rahat cera vejun ayet diniz فمن يجعل الله فمن لم يجعل الله له نور فليس له نور يعني كوميك الله تعالى يون نورانية جير نفراشت بعمل صالحة بعبادة بالتقوى وجير يون نور شنو يوم معنى بين الشرح الساد حقيقة شم إنسان آب يعني perde ver çimun insanın ra vej en söyledi mesela bunun aynaya dil چون شود صاف و پاک نقش ها بینی برون از آب و خاک هم بینی نقش و هم نقاش را فرش دولت را و هم فراش را وقتی یعنی زر مردم بی پاک قلب مردم به پاک زر مردم به پاک انسان به ان پاکه و صافه رسمون بینن نقشون بینن تبر اوکو تبر چمره çünkü oku çumurra ma brazila ama ruh ma humayra huma o ruh vakti be faal akıl ma vakti be faal akıl nafirma naqshun binen ma rasmun binen ma tunçun aşnawen ma hem naqaş binen hem naqş binen ve hem o huma devlet da yani her şey yevraş ana rende yemar veraş ma hem yebinen ma hem rende yebinen tabii ki şart ayet yara şerh sad brazio Sine ab. Tabi baba. Sine ab yo insan feraseti benzaf, ay din, tahammülü benzaf, ay hirin vakti şerh sad brazia zon merdim niyon a. Yani yo peygamber gera fasih, gera beligh Hazreti Musa ve azlaşın het Firavun'a ya Rabbi yani şerh sad beme zon ma akir. O şerh sad vakti ne brazia peygamber vera kafirun, vera münafıkun tabii ki rahat نشكل فإفاضة بكر دعوة خبط آية قرونة يسر يعني برازين بقى قرونة بين مانع تبليغية بين مانع فصاحت وبلاغة ألم نشرح لك صدرك ما قالوا سينة ما آنك ألم نشرح لك ووضعنا دوام يبون بله bir dakika ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هذا ظهرك وزرك يعني tabii ki يونا جملات أزواج يعني وحي الرسالات يو
مساج کو گرون طبعا انا سوره وقت ما بواز فهم بکر گرم الضحى و مزمل و مدثر و ان پیورنون پیا مطالعه بکر سوره مزمل يعني پیامبر علیه الصلاه و السلام هما بون ترى وارد ان بكر ان سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني حاضر هو پیامبر کن آماده کن حاضر بون ان بكر چرا يو واته کو پیل گرون ما پر اشوال يعني سنلقي عليك ما ارزن تسر يعني يوم مسؤوليتك گرد خب انا مسؤوليتك گرد قولا ثقيلا واتو گرون يعني تيو واتو گرون گن و حاضر ان واتو گرون اگر شرح صاد چنوسا و تحمل نورازوسا و واتو گرون خسر گروتش و ay ca ardış ve insan hidayet kardeş tabii ki zor. Ucarafe ve vada'na anka vizrek. Kelime vizr çuva. Vizr yani grone demek. Ayrıca mesela bakanır ma Arabi, Farisi, Osmanlı vatansa vatan vezir inanıyorum. Vezir. Kıtrabın vezir yani o kesi bar padişe gönüve veya bar mesela reis cumhur gönüve yok kısım bar ve gön khosara. Ayrıca trabın vezir, vezir. Ama Kur'an-ı Kerim'de ana fıkhıd kelime vezir bimana günadiz umaya girotiş. Yani mecazen bar gron. Günah gron tabii ki. Yani günahra çen merdim insan fut bir عندك قوني بنشنك وسينية بن ووضعنا عنك وزرك أو نتون تفسيرون. Hocam ay elmalı ma o dersi tefsire veriniz mi nakılke elmalı von ankada tercüme kın şerh etmedik mi senin için bağrını şerh etme şiir yani yine kafiyeli zarcı şerh etmedik mi senin için bağrını ve indirmedik mi senden o bağrını ki zar etmişti bütün zahrını ve yükseltmedik mi senin zikrini demek ki zorlukla beraber bağrını, zahrını, zikrini ve şarjı ol yani Allah rahmetli yine tekrar bir veş buyurun. mi senin bağrına ve indirmedik mi senden o bağrını ki zar etmişti bütün zahrını ve yükseltmedik mi senin zikrini yine ağzı. توی مثلا توی ترجمون توی چون مثلا ان kelime ve vada'na anka wizrak yani sanki ma bar gunun tutara nigrat o ta bar gunun yok. Wizr kelime manayı demek asıl manayı gurunaya. O kadar maba yani vezir rızvun yani o bar gun kusar ama mecazen Kur'an-ı Kerim mesela ana var ve la taziru vaziratun vizra ukhra en ayet şehir gelin tekrar ben Kur'an-ı Kerim'in yani çok bar şey ve ne gün olacak kıyamet herkes bar ku gün bari hole bana bari kharabe bana ama fıkıh mesela vizr bimane mesela kharabe veya günahdır kelime mecazen o mecazen umaya şugulnayış enezik ma bizun ama bar peygamber çinil itiya bu ve vada'na anka vizrak ellezî ankada zahrak yani ma o bar te sarane gör o bar münet keden çok yani pirhan gurune veraza mecazen sanki yani bin barid en bar şunu en bar yo mesuliyeta peygamber aleyhissalatu vesselam kavlun sakil ay din küfür zalimuno küfür kafiruno umbaziye uca çünkü peyni ayetet Allah Teala zaten sure teselliya bun inne ma'al usri yusra heverina zuare asta tangune asta ama badena tangune ya rahatı yanat mutmain peygamber itiraz ben rahat yani yo rajo felsefi yo kitap muan bun fark binatı peygamberun ve filozofun veya normal insanın çino peygamber bun hem min gurid yani hem min key hem peyniye key zon sabana ama vakti peyniye yok guri tezuna vernira tezuna sabana sa azm te nemunan irade te nemunan ama fark peygamber eno yani hom min gurid hom min ma tabir caizse hom min key ama peyniye en guri peyniye en key peyniye en hadise sabana ayraz agah aya agahe sure duhadiz
bun peynir kir venira daha hola aya peynira Allah Teala jeşi muatje wazun ve ana surat vakti şerh sadık vrazya şimdi ben basireti ben azaf çiyon vinen anna vinayış yani cir en bar vedartış veya grotış kön rahat vakti vesvese yani vesvese ma güç kura eğer bers teberse ma yani cümbüş cuarin ra o zikir o fikir melaketun ra biyer matun haberun aşnavin eğer çimun ra ma en ayb pakık yani harame mahrem namahrem yani o bağ o bostan o servistan o cennet mavinin eğer zinci kura donaje ma ana bun nazle mezle manevi tera pakık avak bu humay ve bu cennet rasana zinciye ma ay istişmam ken işte eno yani şerh sadr ma gera kadar fahm bikir tamam amenna ve sadakna aynı okudu bar gerun işte bartın batir keşanek ve vada'na anka vizrek ellezi ankada zahrak ankad aslında dedi vakti gö bina rejena ve yani o vengek travajunla ankada zahrak yani o rejiş bina sanki yani terrejin bine bunit ayrı kelime ankaz çünkü dedi zelzele vrazı bu binana gına ar o argınayışın bunun ankaz yani ankada o jara yani kelime ana enşira yani ankaz itarayın yani sanki bin mesuliyeti yani münetti bebçot ama matir barte ke rahat ve vada'na anka vizrek ellezi ankada zahrak o bad ucrayun ve rafa'na leke zikrek ve manumete berznike bu ana sure poncuna yani tertib nuzul Kur'an'ı. Vakti sure Oma erşavteş peygamber hama belki sahab bazı Çinyal ama ayetun nometu makyo bers ita enters yani en mucize Kur'an'ı yo hama peygamber esir Mekked yani nişkin rahat hareket bükür hoşun Taif hoşun itya çünkü ma garabene o hal peygamber dedim peygamber hidi çerser Mekked yo ümit nidi şu Taif'et ume ayyaş berduş vet peyambera erşaut peygamber ser han kere küçük pa lingi kot yani gün ser ve xuda yo çi bağ angur yo raz şimine raz kelime bağ dene mava şimine bağ addas boja addas musul rab peygamber vakti angur ve bismillahirrahmanirrahim addas şaş be bana kelime mazun Bismillahirrahmanirrahim peygamberin anazını vatı konjaray vaz mus aznino varava vatı memleket biremin Yunus ray ve memleket bireti Yunus rava ve addas uca cirlingi ki pak o ard angurdece cir hizmet ke hatta yom cumi inki hasta belki cumiye verin mescid-i addas ha Taif'in ama yine bir kharabe ço vahar peniko yani eğer vahar ne beysem belki aya cumizik o vertara şena yani ucara maşi uca yani ucaz o kadar o zihniyet haraben aynı kadar zihniyet haraben uca o çi cerrezi o jo engbiri o bahçe ayzere yani bun Abdullah bin Abbas bu nizu cevaptı değil. O bu harabe ina yani katliam ki. Mala Abdullah hocam vallahi billahi ene bekasıtahe engurebe ciriyo kalefez vrazın dedi vakti yo mümin vazın bir kişi heverken kafir hama Osman'ın vaş bir kişi heverken kafir hama heverken kafir heverken bid'a heveriyor numan numpa ama en eser en medeniyet he vertara darın halbuki Kur'an-ı Kerim
قرآن الكريم بون فسيروا في الأرض فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين شيران رعاردنا بگیرن و اثر که وجه سر اثرون را عبرت بگیرن مثلا تشین آیا جمعی عداس پیامبر اومویتیا یا رشتینا بیا یا عداس چونا چینه yani milyarona insan nomeyi biyo berd her cadayı wendişte enere yu ibret gen. Eğer eser pür Çin'e bise Allahu Teala kıyma rabaten yani fesiru fil ard. Şiren bigiren şil ard ben vart gerin tarafun sa çik şinu. O enen yani o medeniyet ma uca hem mehdul İslam hekken xrab belki yo dönem bir bacıta memleket İslam'ın mu Çin'e İslam'ın Çin'e şmo yani. Yani en eser en yo politika ve bekasıta be irade ve yo proje ve plana yani sadece serra anha yana bıraştık yani o eser vakti şey tarih İslam'ı teken Çin'e tarih İslam'ı. Neyse vakti Peygamber ucara Taif'e gerona uca tabii ki Peygamber aleyhissalatu vesselam Taif'e vakti gera destven gera uca çöycir yardımlıke uca yo duaya asta yani Taif'e bunu ya Rabbi yani astena manda yani Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun huma kavme yani hidayet bekir inni fahmniken o ma az umid varak yani inin ra ceyo sulb inin ra bejun ve kelime la ilahe illallah Muhammedun Resulullah innevun ilahi aşku da'fi kuvveti ve qillete hileti ya Rabbi yani الزعيفة استينوا ان شكايت واسبيركان وامكن متشن قلة حيلتي امكن مكيمي وهواني عن الناس شو وهارما نبجن اما بيند يا ربي يا الهي يا ارحم الراحمين يا رب الصغار والكبار فان لم تغضب لي فلا ابالي ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا اي رب قجون بيلون ضعيفون يعني قوتنون يا ربي من نفس مناتنا ما بعد اما اگر تمر الرازي سا رزت انا واسا ان زحمت ازا اونجنسا yani o cevabı o bilmir zaf mühim la ubali yani önemsemiyorum o en durumra bad en duruma ana sura vakti nazil bana ana sura peygamber yo teselliya ama mag ayeke iddiakin mahir rar peygamber mariz tamgune verazan mariz مشكلات ورازون و مارز يعني بلاين مسارا مصيبتين مسارا أنا صورة جرا وقت ما كنت يتعنقنا مبون ألم نشرح لك صدرك وقت توان زر بيزارا وانسا زر نيانا و بونشانك ورازانا ما جرنا ورفعنا لك ذكر ما نمت كبارس نمت پیامبر عليه السلام ورفعنا لك ذكرك وجد يو virgül marren temaşakar ma slumdaya slum grotiş maser farsızın ve aleyküm selam şuma piyor kherume zaza sanli Haşim Yaşar bun zaza sanli bun şeve şuma veşi bu eyvallah ta İsveç'te İsveç'te o şey bakıyor شعر يو شعر چياسة يعني عربي اشتا بون سني نومي كبرد عن بون ضم الإله اسمه يعني هماي نومي پیامبر بسنا نومي خوا إذا أشهد مؤذن في 5 وقت مؤذن راش كونج وقت نماز الشهادة ده عظم وان بونسا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومحمدا رسول الله يعني إله لا إله إلا الله وجرب محمد إله تم بيا أن مهم سمبوليك ومعنى واتون تدي پیامبر عليه الصلاة والسلام كان بوستاجي ويا پیامبر أمة باطي به يو آيات موين دحب آيات از وزن حقيقة شمال باركر ورتس سورة أحزاب يو آيات أنه بسم الله الرحمن إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا فلا للمؤمنين خيارة في يعني أجر هما يبقى پیامبر يعني يو حكم دوسا
هین برای حکم پیامبران چه انسانون مؤمنین یونا سچنک چنو یعنی یونا احتمال چنو اوکی و من یعصی الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا این قسم مهم یعنی کمک همایر عصیان بکر و کمک پیامبر عصیان بکرسه هیو دلالت و ضعف خوارد با عصیان همای عصیان پیامبر همای یو ان آیاتی تیا انه احزاب او آیدین هو وذو احزاب بيني احزاب آيات كذا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها اي اهل ايمان شما سه اسرائيلون قوم بني اسرائيل نيب ينزاف حضرت موسى اذيت داجه و ای واقع این موسی وای همای موسی علیه السلام ای واقع را وست بیر و بریکه تبریئه و کان عند الله وجیها یعنی موسی ویر همای یو اعتباریه است اعتباریه و آیه دینه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا ای کسی شما ایمان آرد همای را بترسین به مسئولیت عمل بکرن واتو شما فکر بجن وایو واتو درست یعنی وایو جا وایو خرابه بقفن وایو زور بینی بیار سدید معنی انه یو واتک فکر بجن اما یو واتا بینی یو یونشه گن بینی یو خرابه گن آیت بعد دوم يصلح لكم أموالكم شيء يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يعني اگر شما اصابتلی خبر بید دوغری خبر بید یعنی کلمه واتو حق باشه الله تعالی عملون شما اصلاح کن الله تعالی گناه شما عفو کن اما اگر شما اطاعت همای بکر و شما اطاعت پیامبر همای بکرسه فقد فاز فوزا عظیما شما اوقات خلاصه یا هول وینل یعنی خلاصه به اطاعت الله و اطاعت پیامبر او خرابه به عصیان الله و عصیان پیامبر وردت ہے سوره احزاب ما اجرا گنا شعر کو وضم الاله اسمه باسمه اذ اشهد المؤذن في 5 وشق له اسما من اسمه ليجل ذو العرش محمود وذو الكتاب محمد و نومه خورا یا نومه داجه مهمه نه الله من نومه خورا یا نومه دا پیامبر خواه نومه الله چنو محمود یعنی او جیر حمد بن نومه پیامبر چنو محمد او یعنی عموم مدح کردش مدح و حمد پیکن بنه راسین پیازتن پیکن یو اما و هر عرش محمود و هر کتاب محمد و رفعنا لك ذكرك واو محمود تترافتها بن شنو بن محمد يعني محمود وواو تترافتها بن محمد و وقت ان عظون امين واندش وقتن وقت كلمه اشهد ان محمد رسول الله كي امين باتش مولانا وارشتن يعني دلغو خسر وارشتن باي بون انا الشعر خب بيتي خب وطن نامت بمانا تا ابد ای روشن ز تو جان ما ای قافل سالار ما فخر جهان مصطفی ای نومت دائما بمون تا ابد روح ما بدن ما پرا نور گن یعنی راشنایی ما پراوا پیل کارون ما قافل سالار ما کارون ما تی ای فخر جهان مصطفى ای یعنی افتخار انا دنیا مصطفى وش یعنی نامت بمانا تا ابد روشن ز تو جان ما ای قافل سالار ما فخر جهان مصطفى ها ایتا مارچ درس استا تانا پرت اشکن پرت یعنی ما انرا ما اگر راره پیامبر را شسا ماز این برس یو باطر حضرت عمر مدنی وش من آمه یعنی
كنا أذلة يعني ما بريشوني ما ذليلي پیغمبر ما إسلام ما فبالإسلام بإسلام صرنا أعزاء ما بي عزيز أما ما إسلامي ترك بكسا ما هنا بن ذليل يعني ان معنات حقيقة وشيو إفادو او چوغ ما كم برس چنو يعني حقيقة إسلامي إنسان كان برس أما قرآن الكريم چند جور الله تعالى بحث كو أي چيغ إنسان كم برس يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات أي أهل إيمانه أهل تقوى أي بن برس أي أهل علمه الله تعالى من أهل علم يرفع الله درجات بالدرجة درجة أهل علم بن برس مكارم أخلاق پیامبر به چنه ببرد به اخلاق رنده به فضائل الاخلاق کرم وقتش مکه فتح که اگر چند تن اونجا بکشتن سر او انتقام duygusu o intikam ko yani aya teşneyi intikam tamam aya cevap deyince ama yuhalim fakat afke Arab ümmet rava ve ente kerim ve ibnul kerim okey ma kerim laş kerime ma tara keram vazın ikram vazın ma bakş bikir yizikra entomut tolaka yani fazilet makarimul ahlak yani ahlaki kıymeti peygamber ar vakti ma aynat bisse ما بین برد او چو پیامبر ما ترا نهی که اومای ما ترا نهی که ما بین نمز مثلا ای کت هوا و هوس خود دما ای کت مال دما ای کت شهرت دما ای کت حرس دما ای توماکاره کن ای بخیله کن ای چکوزه کن اینی ینوار ای تکبره کن بین ینوار اما من تواضع رفعه الله کم متواضع بکر تواضع نشون بسه کم yani زرشکتایی بسه زرنایی بسه الله تعالی یکون برد کم دست آکرده بسه الله تعالی یکون برد کم خیرخواه خیروازب الله تعالی یکون برد مازک ترا yani پیامبر سکیو بیو برسه مازک اگرون بکرسه ما بین برد هر ندایی که تو را بالا برد آن ندا بدان که از بالا رسد هر ندایی که تو را حرص آورد آن ندا از گرگ است که آدم دارد این بلندی نیست از سوی مکان این بلندی است از سوی جان و روح و جان یعنی یو واتک تو اونین ان واتا ها تو کم برسه بون بزن ان واتا جوار را اما یو واتا توی حرس و توماکاره و یعنی مال دسته ورازن سب بزن تا ان واتا سه جناورون را امو توی جناور واتا کن من بزن آیا حال یعنی یو حرس تیست چرا خب یو جان یعنی جیر یو بسا اما کشن چونکه او حرس یعنی جناور سمبول حرس تو هر حیوان یو سمبول یو بودیو اما یو انسان بودیو ندار قد حرس ورازن انا جناورون روا اما انا برزه مکانی نیا برزه روح و جان یعنی مقاما روحا جانا انسان برزه معنوی و برزه هر حال کرده و رفعنا لك ذکرک اگر ما وارد نوم ما دیگه bu ay اینی مال انا دنیا مثلا جا ورده شی چه ولی حن مالی به والله حن مالی مال جا ورده اما aynı علم جا ورده aynı یا عادت هول جا ورده aynı yani millet به هوله ترى ذکر کن ای نومین بیو برد حضرت ابراهیم دعایی چنه و رب جعلنا لسان صدق في الاخرين yani ya Rabbi te İbrahim ay insan بعد İbrahim'e heyen te ay nyon yani zon dürüstekir ve insan mera be dürüste ve be sadakat yani bahs bikir o peygamber men peygamber o çünkü peygamber ki ber eğer ma aynı dema kursa mazik ben ber inna ma'al usri yusra ve inna ma'al usri yusra ina yok kaide kulli yani zuare ve تنگونه و هرایی تنگینه و فقیره شایی و مثلا قهر غم و کدر
برمایش و ویایش این پیور هپیا این حقیقت انا دنیای گرا ما بزن اما اصل اون شادا بود اصل ویایش اصل برمایش نیو اصل یعنی هرایه تنگونه نیا تنگونه و خرابه و این عارضی این تابع یو بحث فلسفی و نوازنه که او بحث یعنی دکور چنه اصل و چنه عارضی و عارضی او چون مثلا صحت اصل اما نوشی یو عرض و مرض زتن عینی اما هوله و کیف وشی یو اصل اما ره یو حادثه و رازانه کیف مردم خرپیون او کیف وشی نمانه یو غم برازیون کدر برازیون انسان یو حس کرده veya ciriyor nüveşi birazene veya ciriyor bela musibet ama eni şaye her halükarda Peygamber aleyhissalatu vesselam bun tangune se yo şovak ha binate derrajone yani derrej ama binate yo şo bunu yo şo nişana derrajone galaba bükür el usru la yaglibu ala yusrayn o فإن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بينية سورة أنه يعني دائما إنسان جرى تلاش له دائما جهد وغيرت بكر دائما يعني قومون هت تكاملا برث تيوب برارا أي بيعمر ما يوب برارا تقديه يوم مشغوليات رأيته طبيعي عالم ضعف فاتوات يعني تنماش برا خلصية veya tu vazife kura xelise veya ye tabliğ xelise yok birara xelise dast bi gro bin bekir haşte xud bet humay ve et humaya daima hareket bekir mümin hareketi daima et humaya et rızı humaya ve vakti أليس الله بكاف عبده ويخوفونك من دون الله يعني بأيق غير همايا بعينة التعسين أما أليس الله كاف بعبده يعني هما عبد خير حقيقة يو إنسان وقت عبد همايا بسا الله تعالى جير كافيو لأن آيات أزغونانو وقاس كدينين قاشتاري سليمان أبي كسليمان أبي آيا يو بيت تير مهنجز وان آيا ظاف ويش مناشي سلام وصن حقا أران لرا أو قد قدينا يعني حق حق وباطل بفات آية مربون أما آية تلاقد سورة تلاقد بسم الله الرحمن الرحيم إن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا إن ما بيورنون يعني معتبر أجر شما بمسؤوليات حركات بكر وشما هماي خسر دائما حاضر وناظر دين ويرى ذيك خرابة أجر خرابة بناس يرى بترس بهو فينون إن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا كمار الله تعالى يعني يباركنا أنا بظن إن تتقوا الله يعني شما بيواد بشما باطي يقبر حركات بكرسة شما كوت تنقوناسة يبار شمار كن إن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسب أو لا يحتسب يعني رزق دون شما يجارك شما بنا امید نکردن تا به رزق sadece var و شمتشتن انه علم يور رزق اولاد صالح يور رزق جناس صالحين يور رزق ان بيور رزق و آیت tabi دوام کن اتا چون زاونن 5 دقیقه مامن و يعني اگر من كان مع الله كان الله معه يعني كم هما يفسا همايز هو يوا حقيقة يتينا نبردن يتارك و نيت ما خالص عمل ما صالح إيمان ما يعني قائم بيتب و الله تعالى yardım خو سنك پیامبر خو تینا جان نورده ايگ ریاش پیامبر گراشی aynız tena neverdin itiaz bun ve selamu aleyküm ve rahmetullah o başarıya ma ve mardahab ilahiyun baş yozazaki o tertib baş. Beli. Keke Süleyman khairu mesari çumserume. خير ميون دي بسالتي مغشي بالله راضي شما يسكن Senin keyftu o. الله راضي بتشكر كنا شاوي شما خير Misafir koyar şavitmiyor ama he çoğdu git. ما فيزير علاقه خو ينا برنا ين سربس شينچا واشي چگوله ما لا والله زبواش ما يربش ين ما گره
Yalnız Akra Çivaş gerçekten varin memleket için. Varin memleket için. Yani tıvera televizyon yana ihtiyat ha gelen zazun seriyor çekim var. Doğru dürüst yok tek tıvaş yine nibi ilgilenmiş nibi. Böyle. Neyse. معنى لولا ان مملكه وهذه بمثل مملكه اندرو مديا يريون اجال جي وجنياب يعني جاء كوته وجنيو Aynen. Bülent hocam teyzekin durdu senin. İnşallah والله tez از ol. هولا الحمد لله الله راضي teşekkür ederim az daha هولا هول حسكن الله şükür Allah vali bil. Peki Süleyman Var varan gün. Karayışıma peşeker birine. İkya yani meva voro varun ume hiç ma ki tijuma hetma Ela dünya doğru ya. Ela abuna bu AKP Kazak nişanları TP paltı nişanı. Ha? Bu demek ki ne iki hocam Süleyman abi Almanya bunu vatij bez vasardım sadece mavin matij vin av mar muhem yani Allah çok şükür oturuyor sıkıntıya maç iniyor. Öyle. Temaşakar ma heytiya mesaj nüşti masiyerkeni gelek merdim erceye heytiya Zazasanlı İsveç Ramar Sılım Erşavta ve Aleykümselam Haşim Yaşar Kazakistan'ra Mari Sılım Erşavta mesaj nüşti ve maşallah tebarekallah Allah Celle Celaluhu razı olsun iman ve Kur'an hizmetinde muvaffak eylesin başarılar dilerim selam ve dua ile inşallah Sarıcı Muser Haşim Yaşar Ahmet Pamukçu Mala Abdullah yo cümle var mı va ma inki en tefsir kuma bezun zazakiya bun en çi Ahmed Khani vakti on roman Mamuzin nüştib o verniye bun aza en roman aza nisan baji ve millet bin nevaji ki mesela Kürdi veya Kırmunci ya nişkin yo roman bünüs veya zoniyen müsait yo roman nüştişiz niyo ما اینکه حقیقتا ما قرآن کریم زون زازکی سیو ظرفو مظروفیه ذره ما وقتی به قرآن ذکر و ملت بزن انسان بزن که زون ما sadece زون اینا بنه کوچه بازارت به خبر بنو بنه به دستونی که حکایه و اینی ین واتش اما زون علم و فلسفه و قرآن و تفسیر نو یعنی هدف ما ان ذکر اثبات بکنه زون ما زون کو قایم زون کو پیت خورد زون هر چیو بور Ege peyozun derse tefsir veracenazse hin ucad çornuşken çıkıbar. Yo mesela bin yo bahs binate minum Mısır eğitim bakanı diğer Dubai ma to yo şeyhat ma misafir bize şeyh yani yo ara göreyi doktor çimicir be yo hastahane idrajda meva vezir eğitim bakanı yüksek meva qim Mısır tıp efendim eczacılık mühendisi ini pür İngilizce tarih o din o ini pe Arabiya yani Arabi zon tarih o şuma meva Türkiye meva khorta niyo Arabi khorta bat Arabi la meva Türkiye tıp mühendisiz her şey meva be Türkiye İran'ın her şey be Farisiye meva anlaşma pür devletin Arabon bir Suriye hariç binun pürnun Suriye ve Yemen binun pürnun yani en ilim modern teknik ini pür be İngilizce ya Fransızca tarih o bine hadis o bine Kur'an o او بعربيه يعني sanki Arabi mevaqi men atazun va en persgrun anişken cevap verici ma azun en persgrun anişken cevap verici çünkü ma pure yani bir uşak bir kale in yo ay maalesef Ahmet Pamukçu tahmin med ve ho Mersin'i Ucara Marsilom Erşavit kalem yazı kavarıcı ho Diyarbakır Marselam Erşavit ve aleykümselam Vedat Karabulut selam Erşavut ve aleykümselam Nurettin Çılgasit merhaba vat Sarıçı Muser Abdülmelik Korkut Ata Serkeftin var Serkeftin için olsaydı Nüşt Serkeftin mesajı nüşt Serkeftin Kırmunci Azazakiya Serkeftin Veşyakhuni mari zah bikir
Eka şehud yo çi est edebiyat est yani lügat وبعد يعني بدهم ومار آخر inşallah. Hina röşeme inşallah ma davet keni. Maizadaki sohbet keni inşallah. Keke Süleyman. Buyur. Yani trina keno en zazaki tünnicht tuğu ispat ke. Ana derim Türkiye tenüsen kurmancı başarılar. Maneyi başarılar. Serkeftin. Ez kurmancı niyozun maalesef. Eyvallah. Sarıç Muser. Türkiye şiiriniz hakikaten şiir tümü wen saf veşi. وايش مشتغل مضاف كيف كان مضاف حظ جروت inşallah. Tımaren şiir hubun dımaz yozazaki şiir hum veya beste humar bun İnke müddahi şiir nüş yo selam olsun. Abiniz var. En gördüğünüz azınke şımar bunana. Tamam. Abiniz maçiken. Akşama bunsa zazaki matirki bun değer bun veya biz şıma seni vazı muhatir devam. Ne word iktibat word peyin yani çünkü dersime tefsir bana ina ilahi nitelikli bana wish word wish. Kuran in gördüğünüz mükeddemanmış. Tamam. Buyurun. Magbaşlarken. Selam olsun. Hak yolunda erenlere, hakka gönül verenlere, hakikati görenlere selam olsun arkadaşlar. Hakka doğru gidenlere, hakkı candan sevenlere, hak uğrunda ölenlere selam olsun arkadaşlar. Hakkı yüce bilenlere, hakka hizmet edenlere, hakikati görenlere selam olsun arkadaşlar. Ertuğrul der ermişlere, hakikatlı dervişlere, hakkı fazla sevmişlere selam olsun arkadaşlar. Şimdi bu da barışla ilgili. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Gönüllere sevgi dolsun. Barış gelsin tüm dünyaya. Her türlü şiddet son bulsun. Barış gelsin tüm dünyaya. Acı keder yaşanmasın. İnsanlara kıyılmasın. Hiçbir ana ağlamasın. Barış gelsin tüm dünyaya. Mazlumlara kin gütmeyin. Hiçbir kula zulm etmeyin. Sevgiden ödün vermeyin. Barış gelsin tüm dünyaya. Dökülmesin artık kanlar. Savaşta ölmesin canlar. Özgür yaşasın insanlar. Barış gelsin tüm dünyaya. Ertuğrul'um geldim dile. Sevgi dostluk dönsün sele. Tüm insanlar hep el ele. Barış gelsin tüm dünyaya. Mala Abdullah. Hemen geliyorum. Yo, ite Almanya ma genelde bun Müslüman şuma taraftar yani aştini şuma taraftar umyayişni o enne bad namazet dedi ma en çivunen la Allahümme entes selam ve minkes selam fehayyena fis selam وادخلنا إلى دار السلام ما أنه يورش ترجمة كه يو توبلانتد ما arkadaş bu anlamda punç vakti بعد نمازه ما أنا بون يا ربي اللهم أنت السلام te aştiya te barış yani selam mعنيه barış huzur اللهم أنت السلام ومنك السلام barış o aştiye o umyayiş o hole fira nume din ma İslam wizik selam rayun نومه آخرت جنت ماشین دار السلام و نومه رار که بن جنت سبل السلام و یهدی الى سبل السلام و پیوره سلام 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 tam kelime mani selam barış demek. Yani nume homayo Allah ma ene raj punj gerin ma bad namaja ene tekrar kin din ma salomeya homay ma nume yo salam rar ma ben ahiret selam o cennetiz diyor nume cennetiz darussalam ve hakikaten veşim teşekkürken. Teşekkürken hocam Allah razı olsun. Ben to ne vereceğim Mala Abdullah tamam.
Şiir değil mi bu işleri Bekir Keke Süleyman? Kerem Bük. şiir. Desmaj gena, nemaş gena. Punj vakt Rabbi xuzandana. In zikir xu teknikena. Tıma şaşmek ya ilahi. Muhtaç dua bismillahi. Ez in din xu zaf haskena. Dinun binun fesekena. Semid ümmet dua kena. Te kabul buk ya ilahi. Muhtaç dua bismillahi. Emir zerrun elyan kediyan. Ina dünya çok mimunum. Elbet yoreş herkes meden. Te sabır bid ya ilahi. Muhtaç dua bismillahi. Kabra tarih arten mekir. Merhamet xu mazhar varkir. Dua holun kabul bikir. Ma servut mek ya ilahi. Muhtaç dua bismillahi. Ina dünya mar zindun mek. Zerre kırma te imun der. Mazun mergiz zeveşi hak. Tımar hol bek ya ilahi. Muhtaç dua bismillahi. Ashab punj ve vendana. Semed ahiret ku xevtiyana. Xirabun ra ku pavana. Ti yardım bek ya ilahi. Muhtaç dua bismillahi. Ertuğrul bun numaşkana. Ez bir desmaş nigeran. Elbet yoreş ezmiren. Tıma aftık ya ilahi. Muhtaç dua bismillah. Eyvallah. Huma saat veş bütü Sarıç Muser. ما ساعات واش Keke الله Süleyman قوات بتقلمت Sarıç zihin Muser akır Ume Humatra Razif Burhanettin Hocam Sarıç Muser Ume Maşma vurdim Feraj istifade ke İnşallah temaşa karuz istifade kerdu. Ma temaşa karur brohur bire vay ete veşleri makin ma yimriz teşekkür kin en kademayo sohbet dersi bu baraşt emişiz endek. Huma hürmeti hayır büt şevişma veşi bu. Huma huzur John Veşi keumyayiş dünya velaku rahper rahmehu dünya holi ziyedeku harabi tayiku bakayın inşallah. Makayil dünya maser cenneti bu, ahiret maz cenneti bu. Habate masene semed eneyam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. عليكم السلام ورحمة الله